Hakar Pruterik Mentau Benai, Kiseng Palang Kibakentup Yaka JSU, KSU, EJNC, HYC, JSM, JNC, FKJGP, HANM Barkasti, Kila Pelong Kejelang Pajba, Barkajingai Pajba, Ban Pynrem Sorkar, Halor Jingshah Siat Manuba Chesterfield, thank you, Hakini Gisni Bradeb. Hadian kejelang hakliriat kabla pelong hamot saanam uwo kiang nang ba ki pajba kira hiar pat sa sor juai banyai pajba ban pinkod yakani kejelang hagani kesengi la sakhi ke jetali jong paro ki seng phalang bagla pins e ru ki barjala ki besong dukan ki surok mi mentru bat juai bagla khang sandani ki dukan hagani kesengi Nah, kamay mtasi. Kam biang pi. Belayu. Piso diaw ba. Kadao ko lang ba ngampat sim ketika ya dah COVID-19 teh. Kadao ki brio ki semua atatin teh ban ki ka taksi jonga. Dia boleh pa pemilih semeta encek eta. Kata ken kwa tambah ngasnguk lumar jemut. Ban le ko online ter bas ko kolong bangamdan teh ko phone ko biang bandan ning internet. Hentip sa. Bagi sorka kalau sedang mana etika, kalau datang kamban bukupa. Pisulat bed, kadang tuang tu penyoy ka. Syase. Ha, pisulat bed akan nukuno ke cakap injek, akan nukuno ke sini bagi ai. Ryngkat bagi ID jong pi, bagi penyoy ketika dana kelam COVID-19. Himtan kamban ne lupa akan nukuno ke registration. Inspen le hiya tu ke cakap etika. Kata ti kubuar babai kan yang. To kata, saya kendo mo. Abab, boleh fikir dia. Nakir ki ban simno ketika ya dah mentah ke sini. Mapipat, what I doubt you, simi ketika ya dah klaim dapat sab issue ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya.